kum gajing petengman Menteri Kamya Karai na gajing yalang kebala long ar benai mensua habring ke sarkar jelabat kiken hun beper banyak kun persyayau drugs hakan no pai sengi jong kakat atari Urisau arja arpulai ke Shillong All Faith Forum SAFF ke bedai ke kenhun kinong elam niam nak jong kadong ba Shillong kala lej banyak kendu yo Menteri bedai kemi ikatanat social welfare uba Paul Lingdo ban ai gajing kersan habaya day bat kanikaman Habakran sikilat pathai kubor uba polling do uloong. Maka kenhun da kajing kersan ke Social Welfare Department kala penbet yaki kartu katne ki program ai jing hikai ha kabakin don kartu katne ngot ki riu tibet ki ban pen sngot hu i pat ba bat khamtam syaki samla halor kajing snew jong drugs bat yakini ki program an sedang nadu ka santarik unok pra araja arpulai. Sonat bani la yo kajingnya sulok ka basiso bat ke badan jimut bat ke kenhun jongki nang lam niam Shillong All Faith Forum keba kentuk ya akum riu ngut ki riu ramba riu niam bat kiba daily ki kenhun niam bapia ti kajing yang wan kajongki kalong kajing beteng ya ke meeting keba ngiladap ban penong keba abanai siteng menchwa keba melakat lang iki bat ki laai ya ka dien jong kajing kersyang ya kajing persang jongi banwan ra ka jing smuthu ka awareness hapring kinong shong kamta mi samla ki ba long ka target soprum jong kini ki jing punya ya kini ki jing kai drugs dia kajing ya kenduk mentara sengi hadin ka jing slop nilai pembek bakin dan ki program ki banang ni syakmat ke punya ke calendar of activities but yakini ki kam ngin sedang nadu ke santarik jong nokra mentak senyam coba kini ki nongilam jing kenun nyam dari jing kersan jong ke department ke jong ni social welfare ngin irap iki bakin keren bakin selok pat kebasan spa ngut ki kena school na ki kelas 10 kelas 12 but hakani kejingnya selok kindan gini ki riu champang iri resource persons ki ban batai ki ban sensitize ki ban smuthu jimut ki champang kejingma jung uni jobs kawai dia kebentar ke bagi laai ya ke kentin jong ke jing kular ke jongki kolong ba kin kran ru yang ini ke subject barabor na laki jongki jaka mani ke la kolong naki yeng mani la kolong naki mandir kan na ke bade bakin kran jpangan ni ke jingma ba bakin bersodu kamtam iki sama dikata ke assurance ngelayo naki kuma ngongi pimentan ge kawai kalau ba ki ni ki nongilam niam kin drop ya ka calendar of activities but bring jong kita ki activities akan tupru ya ka ba ni ya kendo ni selok ya ki bakum kita ki kena samla ki bala dan ki surap ki ba mi phai chu cheyeng di kata ru long si benda jong ni ka kape